أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته les choses lo pour rabbe mabira poa e wulgidi baase sentin sababu sample mabira ne taba sam zin tar vima yo isawa sam gorama it al chioma yesa ille la ya boy e sigita ba la bira manwa ina la wela taba ina zula tunda sonda wulgidi se ya yel sen namse de ton lislong ala namse ton zin tar vima senta toto ilundu ya ba toto yelle la nan de ngome ti bakanga mketi ya mahan tun sam tun vi manetaba le misambe sa et alkio le misawe til ko ngaton men hunde tumbor bumuni anduni kano ile bakanga ya bramba ya bida eti ya bido ya sifata sanchi adambi tuma poinsa atun isa ta ko ngai bumuni men hindi gidanata le isawe ya sa tawati ko ngai alkioma don wale ya bara sun buwa bon adam bizira la isa bon buwa baramba apo nga fa gille nya be da men moto wonam nana boy adam biga ning boy nyoro ya lewa apo ti nyoro ya lewa yi sababu tarat bum sombu do fa gille adam biga ta boy bum sombu do fa gille kappe kitam de adam biga hanam po nyoro ya lewa ana warata bumun somburo fajil chapi ana zeta me mbawde ti sawa men tawo nyimi wona ma tour mayelle wankat kan masa avima fajil chapi na ndi kalam ti aboy ti ana mana won pa marje kana mana won pa zili kale tun soyni so me wona ndi on consoto tun bawa kale gore on pa ki mo bala yimi na mana won pa boy pa me arje ka pare ba pa me zila ala rili yawa ila nya bida a hanti on pambu muni ko jetam ti ka seke jetum ba han banga men lo jette ni wata ba hantare le ni banga na pamye so besa ili on boy nya wala nya bida ta ya sifa ta ha be ni sal zu e ita saba men ti mo ma so ta handara bu muni ne sunu fa gille ita saba men ka pen pama anan le isa mo wani boy ni yalam ne da fi point le mi sa be ta ti on ko ngora ma a chom dare tini ning tala sif kanga bude sa fana mi kirim tienda ne boy am bita se sa wakat fanjili mora ka ten tab somay ani bale wakat fanyina manda boy concurrence ne boy ne am bita na man ratna man constat ne boy ne me bita sa quoi dilti sifa se yande ni sala la bo ni sala jiri it sababu ta ka ten pame e bumininga asandate illa nkiti boy Ka'ab bin Malik sambere Nabi sallallahu alaihi wasallam nangiti Nabi sallallahu alaihi wasallam multiwai ma dhi'ban ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirs al-mar'i ala al-mali wa sharaf ratilam tiwai usanan tumus katre sanan chin urumus po on wa lumso on pour la man fangilla kala ka sama lumso ta adam bi nya beda sen sama arje kala sama jile sen asobe ale ti kala han ci muso na ci nyo mo la pour sandala man fangille e bamba hana sam lumsa akata nya beda misala nya beda sen sam da arje kala sam de jile ya to pre lilo to mi dem ti nya beda ya bumbu ya halakar tiyo sun halakar adam biga arzeka la halakar da gun azira ele ti wuri ti abun jonan so me zueza adam bi me haya wa tin tin me bombor sa fan da hanka pen pama un dem la vi ma kana yi somai la bo me hanka mi mo ha tena me afu ya be da ko la fo ni di kwang la fo nan tum pama fo honrata miti le wa fo ya be da yi sawo ti fo ka pen pama e bo meninga e fo sonate Rili tuna magali nguto na njese baya bunan sa po bunan sa hambe e duno po sen signe berbere te on taro bono fangille sala magali na njese tuna ya na boy yela sunguli gidi ti nya beda ayita sababu mbo wadboy tun ko ngala bo ton zira la lemis le boy e sababu ti katun pa bu muninga
ton handate il sana lik bilgri wala boy ti sa ya hoto no et fami ti tira ya haji wa akanya rade tira wona mi yisata bezini wala bene labe alors que ti me ya sa ya bon via ala taliba la me ya boy to be ya kr boy e muntowa buguma ko ni sala me hende fu de pelbi il ni sala un sa han fu ni c'est des gaz carboniques ni tira le par dans les nafne ça la tenga pour un yesa aller fond de boy et matière matériel sans pas hadin un ton de ngom da la me ton de vite à soma la sana ngi tira han yasa han yizini ni yasbe no abanya rabba fa be balabi la ne ya zia ngpanyira no fona mi kem ti wakat fa bala manda won apam da riba ngunto wa mi teme ti do wakat fa jille ne ba mi fu da metti gas carbonique fa jilla bu mi ngi fon tenga ko yene ya zia ngpanyira no bala mi kem ti wakat fa bala wona kontala ko ramba a handa to bu mi tenga ko ta pa no wakat fa bala na na viva teka ngane la science to sanda wuliga mi ti won ti no tira pam de matière ni je tenga pour ti wala en console do no avant da hande ba ko suwo no tenga le borda mi ha le bon point esa le borda mi tien tenga pour ta le mon consommer ça ta le mi utiliser à un fruit wala yon femme ya ti bon ton no so to science pour lo science han ken do to pa gomo wona ma ile wakat fa wala jetta sawra babala ngomne tiede de yi mo na ma yelle tambal tuna anam kel base la bam expliquer le ninga jugubala ti ati vada sur de transformer le wani bo ti pour tenga pour anti secondo ti alemi le yakani hele mtala vuye sa na mi kemti wala tiem sa pour ti ni be hembe bizarre sa pour ça voilà ti ni be bizarre sa pour ça ti même vont même ba yel lui même hande za sanda même ba ti vont yel lui ne pantolo ni kan poubelle ya ti vont ka tin pam pa bon mpaza ka pour wakat fa wala hanta tenga ne pindi kambing ta tenga ne pindi kambing dila hal ngolum ti nam tel nyaar sa bam woni ko ni ngeju wala ti khara ka som vi me za sa pour un kawasi balé vont ka tin yan patin ni ngoy en pont de ri ti ralike la belane fo ni gide mati ni be za sa pour part be yum kateka ne be man kalam ba da be yum kateka mvui ngomda la pot ma sama kat fanjili ti dire sama kabini lele o to fanjili abum humiligi tira ni hazin wa weno kontari la sinyas ne bo nyasam ta menga al hala men yetta ton ti boy yembe kane se kamenga tira wena wena kontari la talita dilla se kamenga mo ha mpaji kunam bone ya bieta kitu wena kontari la ne nya zienga wala apam dali la ndite ti mun kama to ko ne to womne la pot masam wala sincere sana le minge wala boy rumsu kote yesa ina le mikam ti boy minti weyo ko rumsu bebe ne rumsi tar panso wala boy yesa katam ti abam ligide taba no ko do ne da ni fa na mikam ti hana nge weyo rumsu ti kan namasen to yida le abamba rumsu le mto ya wara ya le mto yida le abamba yesa antara pa mun ligide ligla ne ya bera abam le de ya wa abam kalitu pa ori ba soma yesa woto fangi le bumle wuligi ti boba woto ne ya beda ya bumbu sinyi salo ti ton ka twen pame e ton handati bumni ngai bin woto ya munso ko don hana lemle je ba ya nimbu de vim pour ya sa nanjes histoire pour le moya ina de mikem ti wala jifura me ya mo ya neba ti halfo ko si ban hana ji alqur'ana de ayram fa ko hungi ya neba hantal ko ya beda ya mo ya wuso to binya beda menga yi sababu nya beda la vi maraba vino waraba yi sababu menga to bonga wa patalezi menga ngaye ya halwa ti rundo menga bezini fa gile ya zinsi obso moto bale ya ton komba la kay to hanan tu histoire ko mbal baba mensa zinsi ti wodo fa ngi nya beda hay sababu ti fa biga menga ko moy e bumuninga asangata ko halilla ya zukodo sinsi ya zuko menga yi sababu same e ton viba andunika ne ti ne duil me ha sam andunika me no so bala atoi sababu nende mti asame e alkioma ile kota una muti una budu ne zo kanga fangile ti yanni seme na sababu wane zo kanga fangi ton viba ko so me modore zarne il kansa fangile
Really, yala ya wusko sunguli grbati ya be da ita sababu watne mongre watne kongre watne yalako adun biga vima po ti halti larabi po yel mumbe to beto gon al harisu khaibun wa khasirun ti inya be neda ya bon so ne ya bon ya kwangda wala ton mo ko he ti wen dura ti ar pa da zanga ne samba ti yelo wuso wala ba so wat to ron ko nga zanga fa di kepi li fo na to li dem ti bala la ti wuso ya bona ma ya be da wat ne wen la ti la wuso donc ni pesa o to ke lon ko ma fa di le zanga le sana mbawe Njita wa imanu siyeti wana fuhana isanga ta arze kala sida nonga sida bila bawa ne yabede sambo wane yabedo ilkana mpame wala sinamu wane boy bila mbawu yabede la nabi sallallahu hadisa itsen to singro wa yabeda hasanga arze katoto lildon hansi la arze ka sida ka so mbawa ne yabede bala yabeda hambe ana sama la iso mbawa ne boramba ne sekmenga la boblo me ne wonna son bola ne seka mengala boble mengane wonna miniti ton tumro do na kafo na yi ko kat fa jetin digidi wana kit fo pame ko tega fo man sababa la fo kolle ti wonna ko fo bale wonna to sa alquran ko ti ritla ya boramba wonna man rida ton wonna bi won ka boti ton wali la ayo wonna nan ton do la le mpo de sa andira ton la rata boy titon mi man sababu ni sahaninga sababa la wona mati ko mi yike mane ti wona an konfo la kay batun di fo yike wala wakat fan fo liko wakat fan bi lati holi de arze ka bi furi ligi arze ka nan ki ti fo pame wo arze ka ko leti ya nambo ani sek menga la boblo menga ne wona ma nan kiti ti fo ton pam en kiti gon l'islam pour boblo menga me la tameti il kason mo fahma lebeni wazi woto mbala yeti gonti ya wona ndi la de ko me ka yi nambo to mo to zi woto ya wona ndi la de wona pol man ton dana li la tonda yime ya bum sum kawe gon l'islam mo ko nyila mo di tawakula ne la tawakula fo men yi kuma sababa la fo kolle ti wona sikke woni alipla on ko fo te hanan jese wala bani alquran pour na ngome nabi isa mawa azizi mawa mariam wana ndo wa nzabu no wankato ti la wona miyela ti bulamba huzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusakit alayki rutuban janiya leti agade tamarti ganimi hangada nimbala tamarti gabdi masa nandu yame tarikon wabe kan wasana ngese film yelma leng mi ti won tamati ya woto hawi ke se ka ha mi womde pati ya son to ngada nimi bane mi hintara pansa men hanga da woto na manu nimi ka bum ya wala sababu ko di woto ngada nim fa woto ne ya tira hanji ko to ne tilni a to ka bum sen to manu sen to nimi ba hali bi sa ma madam ha be situation ninga kanet le mtar pange kaneda hantar panga alembe bon tolum po donc ne le fan gilli te wona meta wan boy daga tamatira ni kama kay to wona ka te man boy on koya instinct tamatira auto ne on tamati bi san koya takaman bu ni won twen le fan bal wona ha don ki taman boy dalik pour ti pay ne le sababo ni dem ti pale ya tamaro bi se sikun koya man le to ni wona yela fan gilli kepi na ba ya fa ni wona abele la ki le fan gilli je matawa wona ton ko la ne fa gilli wona mi dem taman boy yimi man bum ratam taman bum to ya man boy sikki l'islam ko lille ha mi kemti ne dem be al hal kan ga ko la wona sa on da timi man sababu to point mi dem ya karam ko te tonda ni muide tine fa vi mpo fo somba men yikman fo men ni kan mbo la fo bo nda men ngane wende minti fo ntum na fo teka wala fo man sababa amma to ni na wani likla buramba ya wonna lile wala mala na nimbo tira menga mi pa tipa panga balbati menga halabe abo forme nga katema no ni bu ko tamati ata uwe babom na yimen hanambe
be tolum poa dil ka mi mi bar kan panga le raba ni mi ngawi man sababala ti won litla ti won nam siklita dil la wotu la rati tonu ha nan tum tur bala ningi ya moa ti tonu ma nda so ya bu ya sababu la na sikrit la menga katon tumra pang na wane litla kwa ya wona na sikrit la koton tonne ngabala ton wi tumra da ba hanjela ti wona me tumna tindi bawo desa ne sek menga la boglo meng ne wonnam ram kum tanan le bun so boy wonnam tesa wonnam man ya linsia halala be so kan la nan to ri kum bawo wonna hen kita so ni ngam yesa anan le zara men ne na aboba ko yesa nan le men le bun so boy tun mo wan katramba ti ambe tumra jinga wan kata ha wata aba da tumra la chenti ya wan kata la yime le boy wa dili yon la boba ne boy ni boblo menga la yinda na yi sabab mo haisa ti ton pame e bum ni ngeton sana da san lim pame sa na mi kem ti boy barak lim be ko yesa la sana bo ani ya bedo ndikro wakat fati ya be kale tempa mon kat mi ngam pousse sa ya ti ya so ko ma jimbi he ya tu ma jinge ti wakata wata wati lo ni fa pousse ndo yo mo ko wate o firme na pousse di logat na fo nyo ron pa mbu ninga teme anka pa ma pipi bale bilili sa ambe wala ko mjigenti wanka tawata ne wala na mputi ti kliyam wan fo ya na moro bal jetin fa hamba hallo na ko ma kliyam ba mar fo ya ne ba teme isa men fo watna ndo sa wala ti mano boy ti pour washer fo le wala ti ko pouso femu won pa ma sunyo ron yan sun pa ma so ya bun kana tal barake tun mi ron pa mi ngode la yilin ta tal baraka ina yito atun me la ka pa mi ngode me bale shaitan me hinjili ti auto wala rata han pa bin nin kan sa budo wala pen na kilien batu waya ne fu wala ya so ko tun ya man fe da auto on ta ya ni barato wa ati ne wa ku hon sa da so me da ati ni je mo tin panan ton il faut ko re yi fa jili chape ne ti so mun batil hanambo e boba wala bil bawa ne sek men ala bobla men ne wonnam le zara men ne yabida sunai sababu til konge e boba wassalamu alaikum wa rahmatullah